Uba Pasman Khar, Executive Member Kachinta Hills Autonomous District Council, JHADC, Hakat Pratrik Julio Arjarab Sao, Hadian Kajingwan Yakren, Nongelam Ka Voice of the People Party, Halo Kaching Sakut Tulop, Lakat Laib Nai, Nongtrei Ka Council, Loang Bakum Ka Council, Kaldab Yakren Yakani Ka Benta, Badu MLA Ka Joy, Uba Wailat Miki Shilla, Baladabi Kenduru, Menteri Rangba Ka Jalau, Konrad Kesangma, Nakabenta Ban Pelajno, Yakabha Pisa, Longru, Bakumba Ka Sorkar Kelakular Ban Pelajno Shen Yakabha Jo Council, Jingkyrmen Bhah pauni hibunai kinyo ban Siew no Tulop juga Nongtrei. Jingkyrmen ini one we was a party no ilam was a party. The mergi uci UCM and UCM office. The kamtai psia ikamra na. The one the psia inga the magnisti HO. To ST to HO to rescue yang issue. To su not to dependable yang Nongtrei social. Apa di bulan Jun. Dia ngaman kamu window isi member apa yang jilam macam UCM. Ini ada MLA wario actions na government. Betul pinau di benai dah yo share. Kalau yo elak, usui yang Nongtrei yang bersusil. Kamu tiba man boyo nasi boy pinau di benai jual yang suhu clear dep nasi government ke Bhah yang council. Kamu tekan MMK. Ini skit yang ini kam, wah ini yang ilang CM macam kamu juga ketua di prime member, walai CM yo minister jadi por, keluar le CM upla je kuasa, ulti le por ini sias kita nak poy kuasa apa kalau macam council. Emi krum wani, lepas emi jing tu upla, memang tahu Muslim. Anda yang tidak pernah buat patrik besar apa mereka. Ini mandor ini dep mandor lain yang dalam parti ini, Bosnia Hills, hanya kita mawalat, CM, yang tidak besar apa mereka, patrik. Kon ba iet, ngiju syajing baman lah kasngi. Hatu ngilaju perkat bah. Kabam kabangi bam katain ya kamet jungi. Mai ki juba mi kini kiju kijing baman la kasngi. Balik kene kijing kelimenta. Katua kedukan ration bapen yai uba raju. Uya tu yang ah. Nrai man kapor yem juyo ai kijing bam ki batai kamet. Ki balong kadau jong kijing pang anemia pat kijing brie jong ki kmat. Ba, kumnu ngan lai nakini kijing stam. Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kijing bam ki Bhah hakrukam bam jong pi. Bunsen ki long kmi bat ki kelong khana Yo yakini kejingpang namar kim yo ya kejingbam bantai ya kamen. Kasorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam. Baro kindon kejingbam ka bantai kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro kila ban yo na kejingbam badi ha kidukan ration. Kata kemut ngidan yuk kau 45 pabyang babat ngi. Mai, uni kau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon, kau fortification jong kau, kandum kata ya kejing mat ba kejing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kon. Om dan jing pher la da dai ha karukam bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shed yu kau ba fitian, kum juru la shed ya uni yu kau. Okum ta. Dia kon, ka jingbang ba ai ka kot ka kya, bat ka ba ai bor ya ka met ka phat, bat ka bor berkat jungi. Hatu dang dan ki jingbang ba khambha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.